Dawag rahine sanis cara kliwon landap tanggal 3 sesiki Maret war sekali tali plekutus, pesemotonan puri carang sari petang, ngemargiang upacara resiyatnya padiksan puri Igusti Ngurah Pastika, kasarangin Anak Agung Ardani. Dudonan upacara sampun kekawitin saking tanggal siki Maret war sekali tali plekutus, melarapan anto upacara mapekeling ring Merajan Agung. Sang diksata wantah Igusti Ngurah Pastika mewah Anak Agung Ardani. Rikantune welake Igusti Ngurah Pastika wantah pindah ke Kepala Unit PDAM Kabupaten Badung, Kecamatan Petang, saha rabinnyane pindah ke guru ring SMA 1 Petang. Dudona pemargin pecara pediksan sampun kekawitin saking tanggal siki Maret war sekali tali plekutus. Larapan antuk pecara mau pekeling utawi pejati ring Merajan Agung Puri Agung Carangsari. Kelanturang antuk nancep utawi nyamuh dawak tanggal 14 Maret war sekali tali plekutus. Saturipun kemargian upacara membanyu pinaro antuk mesiram ring segara dawak tanggal kali dasa Maret. Merti teatre dawak tanggal 21 Maret. Dikse parikse dawak rahina sukre tanggal 3 Maret. Mepamit ring iyayah rene dawak rahina radite tanggal selai. Sau upacara mepinton utawi sederaga kemargian dawak rahina sukre tanggal 3 Maret war sekali tali plekutus. Pucak kari pediksan kemargiang ring rahina sanis cara tanggal 3 sesiki Maret war sekali tali plekutus. Risampune samian pula pali punika puput sanemangkin Gusti Ngurah Pastika kesarengin Anak Agung Ardani amari aran dados Ratu Resi Agung dalem amangku jagat Nate Kusuma miwa Ratu Istri Agung Ardeningrat Nate Kusuma. Ratu Resi Agung dalem amangku jagat Nate Kusuma mawasang. Upacara pediksan sane kemargiang puniki mawiwit saking heredayan ida sane pikayun nincapang kasucian angga. Pediksan kedasaran antuk pikayun ngayahin krama inggian ring Bali wiyaden krama ring Nusantara. Kedepannya puniki harapan titiang mugi-mugi para sisya berarti setanan titiang sarang sami sane wenten ring sejebak Bali mangdo presida musikian melajahang dewek sarang sami ngindekin mekadi paindekan agama Hindu duwene. Guru Nabi Ida Peranda Giri Putra Kemeno saking Gria Kemeno Sukuwati Gianyar mau pekeling Ratu Resi Agung dalam amangku jagat Nate Kusuma miwah Ratu Istri Agung Ardaningrat Nate Kusuma sanes sampun bediksa manus tateng ngicen tuntunan ring okan nyane mawinane dan lempas ring daging sastra agama. Lagi pacang ngardening parumat ngardening sentano ngardening ring puri mangdojo kawentanan sang guru ane musul guru pengajian dalam bidang agama, pengajian dalam bidang rohani dalam membimbing putra-putra derki mangdo sami mangdo asih asuh sang sami seperti keharap penelitian. Pengurus Merajan Puri Agung Carangsari Petang, Anak Agung Ngurah Wire Negara Mawasang, pindah ke anggota Pesemetonan Puri Agung Carangsari, sahu Pesemetonan Trah Seri Ari Sentong, dani dat nyanggra becek sampun ke adegang nyane sulinggih ring Pesemetonan nyane. Tentu saja dalam hal puniki perlu meningkatkan pengetahuan di bidang keagamaan, kerohanian, ngaduaning akeh sani sagi kepelajaran untuk ida resi sani sampun medikso iwamu. Ring pemargin pecara resiyatnya pediksan puniki Ida Peranda Giri Putra Kemeno saking Gria Kemeno Sukuwati Gianyar munggah pindah ke Guru Nabe saha Guru Waktera antuk guru saksi Ida Peranda Gria Magelung. Pediksan kesokong antuk samian Pesemetonan Puri Agung Carangsari miwa Puri Agung Petang keramba antuk paiketan Pesemetonan Trah Seri Ari Sentong ring Nusantara. Rauh mangkin Pesemetonan Trah Seri Ari Sentong sampun medue tigang diri sulingge. Anggara Tanah Bal TV.